Om Swastiastu. Titiang Citra Dewi, mangkin titiang jagi ngarianin video mo Banten, ring rahina tilem. Titiang ngawit nyampat ring nata sanggah lan paumahan. Wusan mereresik lantas titiang metaki-taki sarana Banten. Wenten Banten Canang, Banten Ajoman, Banten Saiban, Don Kayu, miwah dupa. Pertama, titiang jagi me Banten Saiban. Banten Saiban utawi yatnya seso. Kalaksanayang sadurung maajangan. Banten Saiban puniki kakaryaning antuk dasarnyane daun pisang sane katues sawetara duang nyari lawan aguli. Dhuwurnyane dagingin nasi sane maulam jukut utawi jangan lan ulam utawi B. Ringkasnyane aturan titiang yatnya sesa punika kakaryanin antuk napi-napi sane keratengan ritat kala iraga meratengan nyapran rahina. Wusan me Banten Saiban, lantas titiang ngunggahin Banten angin rainan tilem. Saparindekan ide dados panglebur malem. Ring rahina tilem iraga patut nglaksanayang bakti lan ngaturang upakara ring merajan lan pekarangan suang-suang. Tiang jagi ngaturin Banten tilem.
Sasampune puput sami, titiang jagi muspa ring sanggah, maturin sembah bakti. Dumugi setata kena lan rahayu. Inggih, asa punika video titiang rahina sane mangkin dumugi manut ring pamiarsa sami. Taler titiang aturang gengrena pangampura yening menten pawicaran titiang menten manut ring manah. Titiang aturang parama santi, Om Santi 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 Om.